Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng samla mulai pelun, haka arpunya terik kalalangkot araja arpuai. Kelami syakmat bantu klarlam. Halor kajing penkiudor, ya kebaik kali naduk ki kaliret haduk ki bos. Namar haba kilak tabyang kumju, ya karuh komsyong katkum kajing petha kasur karjala. Henry, kinongnya kali kidang shimram ya kebaik kali. Kumta kilak kerpat ya kinongnya kali. Bakinam shimram dor. Namar hakane kajing jenjar, baki pajba, kia kendu hakane klam coronavirus. De habide begini kaman gidan hangni ya baro di pradukhat jang kasang samla melpulun kejingmi jongi syakmat ya kani kebenta kalong ba hadien bengiyo ya kejing juar na kalian kiri ba ya kejing sim kebu jongki driver lokal taksi habide ba kedor kemur keba kisong kali de habide ba kani kamat na kalian kejongi kasang samla melpulun hadien bengiyo kami kani kejing juar de ngimansi banmi syakmat banyadar rekat ba abang rekat ba kam semut abang tangan menta ba reng hak memperkat ru nak menta kini driver lokal taksi ibadan pada kejing menta nak ada kejing kudor jangka petrol dan kejing mi cepat kejing ini nomor bagidan ru ini kiri usum kubu ibadan kilo ke lokal taksi driver lokal taksi iba hadir ke sarkar kalau penmi ya hukum kumtu naduk harpo arterik bagi lalak bentep persenjar pembagolong hakipor ke pembensua swaya ke lockdown dan hendak ya kedor kebaik kalipat kila supen kiuhi kisim double ru dia kumi kani kejing ke ba uduk usuk kan bu jeng uduk usuk kan bu jeng ke kumno kin siu dia kedor kebaik kali haba nakalian ke sarkar kala ailat mensya kisong sipo hadir bakawan nak lockdown kumtu hadir ke sarkar kala ailat kisim arpo kisim laipo to ya kata kini pak kisutu ya kata jadi kidang ya siu ke menri hadir ke sarkar kala penmi yang itu hukum agak arpo artereng dan nakalian kejongi kebangi sutu nakalian ke 90 hadir mengiyo kejing ujar ni kerpat ya kini ya baru kini taksi asian ki bahak apa usuk pun usam ke senang mulai bakin tang sim saya itu bejuk bedor nomor kasar kadang hari ini kindiat ski ni iba kala ailat ba kinang jam sepang ya kakam ke jongki kata kalong bagi lak bentep pesenjar henry kalau ongru ba kinem pala berpengkiu dor ya ke baik kali henry ngiru ikerpat ya kini driver lokal taksi bakin nempat dei ban pengkiu ya ke dor ke baik kali nomor kumba kalong mentahi ke sarkar kadang penek kumju nomor kini kekam berpengkiu ya ke dor ke baik kali kadang kekam ke sarkar kadang kekam ram jongka commissioner of transport kadang kekam ram jongka DC ban penbek ya kini kejeng ya ban ngikerpat ru ya ke sarkar kan bahkan simtia ya kini kamat nomor ngisutu ya kejeng ya jongki rupat ba ngisutu ya kejeng ya jongki driver lokal taksi iba nak dau jongki jengki duar jongki petrol kila penpau ya jongki kejeng ya ke jongki ru dengi kerpat ya ke sarkar ru bahkan ke perkat mai ya kini kamat kenapa kenum tak ya pai ba kan mentau beduk besung ai nuksan na yo semau yang kisim sanpo tengka kalau dah hadu mentar kadang nek kumta ngelop la ailat lupa bakin pentiu hadu saungut lain sangut kumbaki jutep de kentakan tak yang beduk besuk ke dengi kerpat yang sarkar bagan simkia yang kini kaman enam bagan nembuk jeng ya nak kalian kasang sama pelun ngikloi ban ai ke jeng trelang bagi rupai ba ru kidong di belong ke balak loi ban mi sekman ban pentip sengi lah dan kinu kijing kiri usim kebu lani ki driver lokal taksi ki besim kebu yang kedua kebaik kali kila ban pentip sengi ya ke bangiru ngin ai ke jing trelang bagi don parsnong kisang samla snong ke police department berkumju ya ke office jong commissioner jong ka transport lani wat ke bor jong sarkar ngilong ki balak loi ban ai ke jing trelang bati ban penbek ya ke jing e ke jong ki ke bakiru ki don hapen ke jing e aboi de bakani ke kamai ke jing ki de kumju ru ke kerparu ya ka ya kini ki pasenjar tunjuk ya lokal taksi haba ki penhiar pasenjar niyo skoi ke jenglong kam keluar haba ki penhiar pasenjar ki penhiar ha jaka ke bedai am bakin su penhiar pathar namar ke bu ke jeng ya ki bebuat adien namar kadan ha ka penjan ke penjrong penban ya ke blok ya ki di belong ki badan akur ha ka ban ai ke jeng sekri pa ba takada ke di ke jeng kerpat nakal yang ke jongi bagi kerpat ru ya ki taksi asosian per bagi ngilong kloi ban ai ke jeng trelang ke bati bat khamtam eru ya ke dor ngobha ngi kerpat wat num sim kebu nomor uduk usuk saya umai apa kam kecam bagi ni kepor ke pemerintah dia kendu jeng e lagi kerpat ya kini ke bentang bagian age jeng telang kepat ni lagi kerpat ya ke parsnong ru kumju ya ke mulai tahun baru ngatrai ba kan sim kialang ya kini keman kenapa ke numbu jeng e ya pai pa bi kum kolong mentaru sakoi ke bentapat ke poin ke baar VI kadang ke jeng petre ya ke pipeline yang tai ke ba pilih hi menne kadang ke jeng petre ya ke pipeline nadu nang nadu anir po mulai pom terteter kan hadu hatu po solang na ihi tu jing sedia besrok katu yang kerpat ya ki kontraktor ki pentrei ya katu kamru bakin subha bakin trei ya kata kam kebangin mla ban objek mengi ya kata jing trei kam juki henreng yo sngo ya jing ut jing nam kaniru jeng kini pai ba sibun ki skuti ki two wheelers ni ki bike kila or ha katu ke benta artli ki trok dang menir dang ngam ke trok ha katu ka benta ke bagi tap ki pipeline
tedang hagi sigi thwa ding la ni sipalai ka ngam yang ka tro hang tu namar ka ibat thap ye ki pipeline hapo imat kham tep ba te ban sutrai torti kam ya namar ka bu jing ya pai ba ka pen adin habuat kan sawan ka pumpum adin habuat kan sawan ka jingti ada wan su for slap te ki kerpat ya kaliang jaga peludi bahkan simkia mardor ya kani kaman kenapa kan nembuk jing ya igri pai ba ki kerpat ya PHE department ru bahkan kapasitas mardor ya kani kam namar kenapa kan nembuk jing ya pai ba namar ku kolong menta ka jing putri pai ba ngi bagidan kadan ka jinglik ya ki ni hantai ru te kani kala bu jing ya igri pai ba te ki kerpat ya kaliang ka ya ka PHE ba ka peludi makin kapasitas mardor ya kani kam makin simkia kenapa kan nembuk jing ya pai ba bat kunjuru na kaliang ki kontraktor ki pentrai kam makin pentrai janaya ka kam kan long ke jing hun yang pai ba bat kan long ru ke jing mento yang pai ba kata ka di ke jing angnut ke jing kaliang sama pulun bat ngilong keloi ngong pi sesisian ban ai ba ke jing trelang bat pai ba lane bat no beno bereng kami ke jing rap ke jongi bereng kam ke jing trelang ke jongi yo artio mata kala don tehenre kata ke jing pentrai ngi im bakadan hi ke jing suki kendian tehenre ngi ke jing suki ru ya tangi ngintip ke song kontraktor tamang ngi kwatang ya ke quality of work nak kalian kesal sebab pulun nak kalian kipai pak jangan senang mulai dikuatang ya ke quality of work senang bakal numbuk jek bakal numi biang ke benar dang benar mesti ngidakat bang idang nang tu bila dang diskuti kipai di slip tu tang nak kada aku jek tu tak kada jek kipai ladang bakal gini kipai ke bakal train na duk nang ni na bentak lah sedang nang tena pola lat mas air kum tu terki pisang banyak cha duk sebab salang dan natan lat mas air sani kijak duk ni mulai pop tak kada ki bentak kalau long kam kalau ipo hidup nang lu terseter blok lu kedai kawin nak dau apa pelong ya ya kipai pak bagin sosial jenjar bagin report dan yang pentip lang ini sekalian sama pelun dengan kerpat ru ya ya kini ki bos jeung kiba pentelun dan kiba kamai support seno mulai bakim dei bensim kebu kan amang iya sengo menedan iwe long kemi di pentip sengi iya tu ini apa wat kena skulu kirang sim arpo takam dei kan balok tapi susim kebu tanda bawan ke lockdown isu perhat be tambah nyok kamai lagi tak kata kam dei kan dengan kerpat ini ki bos ru kumju bakin long normal kum bakalong bat sesisian kak ni kalau kecil ketu nak kalian kasang sama pelun ya ki bos ki bakamai hapo mulai ya ki lokal taksi hapo seno mulai ba kin a kecing trelang bot pai ba bakim dei bensim kebu bat ngakar paru sesisian ru kham tam hakapor por menmiet apa ki ru pai ba jok seno mulai ki apkalina po mod pran lani nastan jeb lani na tena po stan jayao kani kecing kerparu ya kini kita ya kini ki driver uturu bakim dei bensim kebu ya ka bai kali bag ni kerparu bakim dei bensusi ba hakapor jan miet kum tu isu yang kai hang tu ki ap tang kersiap tegi beduk bosung syai kin nai kebu jeng bakim lak ben resiap ya ka na tena po mod plan samulai te kebu jeng ke isu ap tang kersiap tak kata takam dei ke henrei kani ru kadei kuwi ni jeng ko pai ba na mulai ki pen sngau tegi kerpat ba kisu ut mentatang yang kadau bakal kirdor ke petrol kat bajan miet pat hang tei kisu yang kai pim ai ke disikri nam tapai ba ki perkat bitang ka bai kali ke behe norob la jenjar lupa nang jenjar susu tengi kerpat ya kiru sesisian bakim dei bensin kubu ya kedor jang ka bai kali Wah lockdown teh. Lockdown. Em long mentah khatsan deh long kadai ke bukila su ya rai. Kalau kita ya don tak aja ya pendai. Barai ba. Aduh bisa makan sah. Ya rai dah ka Asia. Em long ni hang ni yang nak sama mulai bulan. Iwan hang ni mendai bangin target BIP ki driver ro. Henrei ni yo jingmut lah. Nang ba ni suk pai ba. Nomor phir yang pai ba ki bosong pai ba mangiru pai ba. Te kani ke long ni kwa ban yo jingmut lang na phi ka long kum no. Kenang ba ngiru nginang ban ya trai rengkat bat phi ha ka juk por namang ngir ngi dinong song kali hi phi lu di ginongnya bat kumjur ki khon ki ti jong phi bahi phi song kali hi te kawan haju hi kata te So momentaru yang bersong meeting biang mamtip kan mesti sejai nak song meeting. Tang ba om simonde tang ba ki affair ka senong motawar tip no tip ki ang ba musim baik kali no napo san bos arpor makla jangai plat pi si motawar marmak tu biang baik penyang ro yang tak kiu mana mun keren kum penyang jidan makaran mun kum penyang kiu marbam kum penyang em mun makaran pi driver ada ngap lem yang kesul pat ba mo ba unir bo pli un em ngir ngin em teh kanu ka ba kirai lang ka bagini em lang ni ya stunat setang bakwa ban fanel dit ngin stunat ta ni wan la kalian ka sama mai pelun te ni kwa ba long alis bagi ni ya teh tapi nong nya kali ini piang kan nong ni kwa ba kan no siliang kata rajur gede no kadai te no takadau ni kwa ba
nakalian yang driver do si senja kini biang mo Tapi semua kumah haba barak sikap tu ni. Kisim sipok, mentah kisim kertas. Ya semua kumah. Ya kata itu kembali ke kapur beli kini ki ong kalaki ke petrol. Betul, Kini betul. kin ngirungin kan. Maka Kedai, ya? driver ni kinong syong ngimyo kali. Mot kini klemangi kimyo. Ah. Tekenang begini ngirungin kan bayar kapur ni. Sangir ni wan ni. nusa pihak kit sang ngut sangat Tinggal ju nanti kasar tamba has tamba sarkau ni don mentah. biang am baru tak ni semua bos bos Em beros kan dia sang bos bilak sang kumna. Jangan ambil mesin aku dan kita ka government narang government tak pas lah tu ba sim normal dia Penhapir ka petrol, mga penyador ka petrol ke bengir gitu ikan yang tangi bersih ke petba, lalu muta. Yang banyak perkat lang. Petba roh habis tu, kum sia bateri kam bengir putih banyak jalan ni, kemengi banyak perkat lang kemengi ke. Pementah pi mengi minta jenjar petrol ke baram. Dia berkata tangi berkumai taksi, ya sia bebu pergi air macam lu kata tu. Mau boleh ke arab lah tu minta. Kita ada tentang ingin sim nak khasan nak arpau tentang kita komplain. Kanya tak boleh kalian pada timperkat pada bah atau petrol pelaran. Kita kajeng ni dong ngilan zona ada, long ada. Saban lockdown. Oh, siya bang lockdown si Show. Oh, mentah kisim kan no. Sementara tiga sim atau dia tap duna tiga sim atau ini. Lagi tap kalau kata baru lockdown kan. Sementara 400 taksi dengan tap sim taksi sim pada tu. mata tapi am ka government ka mata ka order ba inya ka kaju ka dor Kebarin kebarin ni. DP ngobno Kena kena ada di bas, ada di berjur di sistem betul betul tak. Yang kena di berjur di kita siapa itu siapa. Kau tak bekat saya kena ada jangka. Kita cakap. mo ngi de nomor perbodan po lockdown ni sem san po mo semua tuar ngi tengah kamai ma tuar mo ka susun ka mo tuar ni mai san po ende adala penya mental asaban ka dengan ngi steng dor bengi sim ngi sim tam ya ta na yo hadu lat mod ro sim sporting ka mencoba ka de live sporting ka di sadi khasan ka dan terkat dam dan ka for sim ka air for sim ende mo pikir ya ka ta mo hab ya ki choi ti dengan mong bangun chu kêu là bangun habia dong tembak asusan tu tengah di gonong chu lehi dan ladi dengan nombor leha mar boleh pai bar tu kinap mong pai kadai mar buni pai bar komplain wan is dan konang sim adu san phor kidan hi sim tamni sim kapu ya tama dan ke sim kapu ya tama ada ngipat nak kaleng asusan tu ni nastai pong motor in mai la kadai ino mai la mar boleh dijuang ni nak pos pon ban hi pai bar ada dan ino ba sim kapu ya ta sim nomor kali terjadi suka asusan mar ngi dan presiden sekretari general sekretari ngi dan tip saki ngi selek ke bodon kam tangkatai Tekong nak kalian dah fisia ki bersenjar via semua kumno ya kan ni kan. Dor kemur jauh kebagi lipat. Nagla penjar ni setenat balat kan. Ha. Nalor minta kakam kacam ngimbiang hati. Ke bah penjar ni setenat ya. Ha. Ni iem kan. Kadai. Mentah lah jendap senam ni yo kamai yo kaki. Penjar balat ni setenat balat. Ha. Kalau kini iem ngir ni. De pisam filap em kum kata ba kadang kiri sung kebupat kini lokal taksi ki besem. Bidan WR bayar siam. Dah ya kata ngapai nomor kali ngalak dan kan orang sim san pau. Orang apa lagi wong em kayak kumtat ya. Kakak kali kalau kali running sih, kali running tak kali lebih kumtai. Yang tadi napo ka stand ni, nom lar, nak stand te, nomor beli, stand ni lihat bote. Ya sim bela live pau mau bagi kata lo sim live pau mentah kila video mau ba. Live pau ya sim tu ngitanya em live pau. Timbang man kasngiru ya sim dan bau sim biang dan bau sim tam. Jadi mak biang kan ni ba kamai dah. Tok. Tam ni mak sim dan bisa bukan. Ni suatu ini ciknya tapi kalau yang ni tentang itu lang dalam tolong kita pakai benda bersisa sim baik bak benda bersisa sim kebuk. Ni suatu ini ciknya jam pisah lebar tu. Ini kerpat ke cikre lang jam 3. Kau tinggal demi nama kami ayat jam sebut pada tinggal kami. Yang nak pun keluar di sana. Tinggal kat situ kopi ke tentang dia suka tentang dia taklit. Aslet. Ngasolat dia tu ini besong sini. Dia olah tak sepak teling tak kis. Man kasih aslet. Kata yang lain dah kau beli. Ha. Dia kelan batu net batu